Novogodišnja teglica ili nezvanično festival dobrih i originalnih ukusa u organizaciji Opštinske narodne biblioteke Opovo i aktiva žena opštine Opovo po 6. put je održana, ovog puta u prostorijama aktiva žena u Opovu. Manifestaciju su otvorile direktorka Opštinske narodne biblioteke Katarina Nikolić-Ralić i predsjednica aktiva žena Opovo Zorica Ugrinov, zajedno sa zamenikom predsjednika opštine Draganom Ugrinovim, načelnicom opštinske uprave Opovo Ankicom Jožikom i profesorom doktorom Mlađanom Jovanovićem, pomoćnikom direktora za nastavu Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Novogodišnja teglica je takmičenje u slanoj i slatkoj zimnici, a takmiči se u 5 kategorija: ajvar, turšija, pekmez od šljiva i kajsija, kompot i slatko i bundeva. Predsjednica aktiva žena opštine Opovo Zorica Ugrinov ističe značaj ove manifestacije, brendiranja lokalnih proizvoda i turističkih potencijala, ali i samog druženja i razmene iskustava. Pa pre svega moram da samo dodam da je i Kulturni centar Opovo uključen u samu organizaciju i mi. Jako sam ponosna i već sam rekla, jako bih voljela da ovo zaživi i da se ne prekine, jer kao prvo i osnovno zaista pokažemo sve što znamo u smislu zimnice. Mislim, ovde sada samo ime govori. I uvek nešto novo vidimo, uvek nešto novo naučimo. Sudije su, kao što ste videli, vrlo eminentne i vrlo prepoznaju dobar rad i prvo i pre svega lepo je druženje. Lepo je druženje, vidimo se, družimo malo, lepo je takmičiti se, nije loše ni pobediti, ali prosto ja mislim da za jednu ovako malu sredinu treba da postoji ovakva manifestacija i da mi radimo na tome da se to održava i da se ne ugasi. Zimnice je ocenjivao akreditovani žiri koji čine profesori sa Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada, iz Odseka za turizam i ugostiteljstvo, profesor dr. Mlađan Jovanović, Goran Radivojević, nastavnik veština iz oblasti gastronomije i predsjednik Upravnog odbora Kulinarske federacije Srbije, i Štefan Šmugović, asistent na katedri za gastronomiju i sekretar Asocijacije šefova kuvara Srbije. Žiri je istakao ujednačenost ukusa i da su i ovog puta imali težak zadatak i takođe poručili da se nastavi sa promocijom lokalnih proizvoda i recepata. Pre svega nama je drago da evo i 6. put podržavamo ovu manifestaciju. Smatramo da je ovakvih manifestacija pre svega veoma bitno da ih ima, da radimo na promociji naše gastronomske kulture i tradicije, a sami izbor i ocenjivanje jeste teži deo, s obzirom da ipak treba nekako da se nagradi i trud gospođa koje ovo pripremaju i gospode. Bitan je ukus pre svega, bitna je struktura i bitno je da se to svidi ljudima. Uvek su nijanse odlučivale, tako da je uvek sa te strane bilo teško jer su uvek slični ukusi, ali uvek nađemo neko i kreativno i maštovito rešenje pojedinih ljudi koje nagradili svake godine. U kategoriji ajvar pobednica je Slavica Šušnjar. Dragan Nedeljkov je imao najbolje slatko, Sofijanka Francuz je bila najbolja u kategoriji bundeve, dok je Milanka Ivanović bila dvostruka pobednica u kategorijama pekmez i turšija.